Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. And we will not keep quiet. हिंगा तुका येवपा मेळना थिंगा तेका येवपा PI फोन मारतले हाऊ विल द ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम रन आर्ग्युमेंट जाता तोंडाक तोंड हिंगा कित्याक रावला म्हणून यू कॅन ऑपरेट फ्रॉम एनीवे विच दे आर डुईंग नाव एट द मोमेंट आता ह्या दिसांनी त्यांनी परतून स्टार्ट केला खंय रावपाक इफ वी आर गोइंग टू एनकरेज अँड से आनी वी विल नॉट कीप क्वाईट आमी जो तर कोण हिंगासर कस्टमर घेवपाक रावलो जाल्यार आय विल स्टँड फर्स्ट तेका धांवडपाक एसॉल्ट ना वी विल नॉट कीप क्वाईट आमी येवन थिंगा रावतले तेजे गाडयेक सांगतले पुलिशीक फोन मारून आपयतले PIक फोन मारतले PI ट्रॅफिकाक फोन मारतले गेल्या फावटी आमी केल्या ही एक्सरसाइज आता ह्या दिसांनी त्यांनी परतून स्टार्ट केला खंय रावपाक नियर सेंट अँटनी चॅपल नियर सेंट एलेक्स चर्च एट फॅट फिश जंक्शन मागीर आरपोरा जंक्शन हे खूंय थिंगा येवन रावता आनी हे हिंगा येवन जो तर उबे रावता आनी हे आमचे गोंयकारूय न्हू तेंचे कडेन बॅच ना आर्ग्युमेंट जाता तोंडाक तोंड हिंगा कित्याक रावला म्हणून पुलिसान आयज एंटरटेन केला अँड DYSP सेड दॅट आय वॉज नॉट अवेअर वन हवालदार हॅज टेकन द कंप्लेंट एज अ NC सो henceforth वी विल व्हेरीफाय एंड इफ वी स्टार्ट आयलँडिंग आवर सेल्फ हिंगा तुका येवपा मेळना थिंगा तेका येवपा मेळना यू आर स्टॉप फ्रॉम गोईंग हियर हाऊ विल द स्टेट रन हाऊ विल द ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम रन इफ वी लीडर्स आर गोइंग टू एनकरेज सच ग्रुप्स and have this type of attitude to be further encouraged, then I am very saddened by the fact that it doesn't augur well for the future of Goa. What the taxi people were demanding, main demand was the traffic coming from the flights at the airport, they should not have a counter. In app-based, you can operate from anywhere, which they are doing now at the moment. Whatever it is in the wisdom, somebody did it, made it happen to have a app-based taxi called Goa Miles. So it is some legacy of the past. But to prevent the clashes, their main demand was met. At the airport, black and yellow and tourists who combined both together, instead of one counter, they got two counters. They are happy after that. Okay. Now, if we are going to encourage and say, you cannot park here, you cannot come and operate from a certain area, it is bound to create problems.